Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyambak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. UMLA Kawasan Ram Constituency ba Olen Singh Sun baru UMLA Karani Korba Pius Marwen ki khat jingalang ki he jang sipai BSF ki badan hakikat roadly border outpost kata naduk Mawasan Ram ter syaduk rani kor la khat jingalang ru ki he pulit jong ni ki than ban panjing pensyai ba balik ki minder dan Bangladesh ki dang yo bandrung latlan hagi ki than ban wan tu wan thim bat ban wan le ki we part ki kampen trim UMLA Karani Korba Pius Marwen ulong bagi BSF kila jubab baka daw ko day ni jing pra ki jing kya sainar sha ki jing dan ki wa ba baki dan ki benta baka syam jing e ban pahara hakapor ba Jerusalem hindi ki kular pan bagi tre bro ar pasau kenta ban pentikna bagi dang Bangladesh kim day ben yorung UMLA Kawasan Ram uba Olen Singh Sun ulayat ho bola kren sha ki BSF baka kamram jongki ki di mentalasi ki break bawan rungto hindi kim day pat ban penthod yakayat kayeng jongki pat ba no shoshnong ke India Shwabang ini aku duduk ini ki country ni ki border outpost ki border na stretch natu rani kor Mawasan ini aku duduk baru ki commanders jong ki border outpost ni buat shwabang ini aku duduk mulai ngilali aku duduk shwayu inspector general pasal abling mulai order bagi dia ni duduk karena yang kita ngilang ni nginung ikma bagi dia flu jimut kelong besar nomor apa ngiin mereka Bangladesh kelong boiling tingiting bateng-teng ke kidon na Bangladesh bagian rutu hanya po ka Indian territory jeni ki rutu lese kala berong na mata ka safety na mata ka kano ma batai maklajia ki case we are mengelap kumharani kor bernero itu ki case bengalay kem ke case bani hadin ngelalap ba kibru kim don kano criminal hanya po Indian territory kilo pushback. Ini setelah bagi BSF they are very cooperating with us bagi economic mah and they are doing a good job na untaka safety and security jangki local population border ini but ngelihat keren doknian menala donlam baru usir ni ngelihat keren doknian dekat checkpoint don tebakli ba ka duty jung BSF ka day for man check na mata infiltration drugs and ammunition and arms dah badi yakini ki jing kini ki mau illegal smuggling we don't talk about this magani kamri ka kamri te ngi kren hi ba habo fishek na namri ban embarrass pa ba nomor ba ngiton kami ga jing tri lang nomor ba ladang iyo ngi wat ga jing tri lang jung pa ba habo ngidon ka duty kini biasa ngiton kami ga jing tri lang pa ba tengolong ekip je ngidon ka duty bu fishek ino ga ji ga ngi shek point banam posisi ngajing banam embarrassing pa ba kana mala siya sila dong yo trilang pa ba kadto te ngalong police lo bang iduna kaman por bandon every 24/7 na po kasi point te ngalong police officer bagi di bandon kibri na po police department bani trilang bad BSF kana makanam don kano bad ba habigile no kam gidul pa ba ka kanam embarrass yu pai ba bayang kanam mora ga inconvenient ay ga jishnya yakini ki security jung ibadan ko pada te kata ga ding ko santam barang setelah bagi untuk uta ga ka gajing untuk ga tang gajing ya itu tahu bagi na petang gajing untuk gajing terekam pergi na ga mata gajing shine jung kinok session ga po Mawasan Barani constituency taksi kumpa pila UI bagi dalam ni bagi area komandal yang ki BOP yang kita biasa juga pada hidup berkuai asal duduk konsumsi Mawasan Ram duduk dengan tua kalau ni urut lang ni dekat ki observe video ki OC di police station kapai ni mer jemut penyetir abai de kacilong jingman mata bodar hirup borok away kantam kumpa pila ye ki gisni kadon jingwan room tu ki har bangla ki ba persan wan luti ban kidnap de ki brio no po India ki jungi nak daw ni ayo lumrang kat barok ki komanda kapai ni kwa ban snap naka sur ke jengkiru ke ida se ke jengi yo room latlan lagi yang
jong ki khar bangla sini sepo ka ri jungi ka ki wan betuk wan kem wan dunti ki pun ba ki bentar tinggi la betul discussion kepala slam ha ni la tai ki la yi me jumut ha kadon ke jing nak kalian ke jong kiru ya kata mulai belan kata apa kalong ke jing para jong ki fencing kadon ru ba ki jing don jong ki wa ki don ki bentar ki ba khap ba ting ba kadon ka pe por slap por even duty nak kalian ke jong kiru wala kataru nak kalian ke jong ki lai ka assurance ba kim song kli ti kalian duty mat biat berstep kalau 24/7 baik kecingnya kan kejong kiru kalau pa kiru kin ailat dan leleru benar kalian kejong kiru nila panha nak kalian ki ba safety kalau de ben kerpang tam kiru ke basa apa border nak kalian kejong kiru ki ai ke assurance kin sa nang pen kan show ya ka duty kejong ki ba ki beri po bangla kinam rung lan pan wan to wan tem sia kenika ri kejong